ntabwo babwibihe Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Ntabwo babwibihe. Bwira umutima wawe ngo ntabwo babwibihe. Ubundi umuntu usenga, impamvu ubona abantu benshi basa nkaho baduhungiraho nuko basanga ntabwo babwibihe bitubaho, kubera ko hari uwo twiringiye. Amen. Ntabwo babwiki, ntabwo babwibihe. Nubwo bitameze neza. Haleluya. Ariko none nejo bizagenda neza. Ntabwo babwibihe Yesu ari ku ngoma. Ndashaka kubwira abantu mwicaranye hariya mu nzu, abo muri kumwe, ubabwire ngo ntimugire ubwoba, Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Nubwo bitameze neza, ibituma bitagenda neza birahari, ariko ntimuhumure. Yatangiye gukora umurimo mwiza muri wowe, izawusoza. Haleluya. Reka dufatikanye dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 17 umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Abari kuri YouTube muraza kureba hejuru yaho hariho topic twashizeho, cyangwa se hari ijambo twamaze gushiraho tugiye kugenderaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Some mu izina rya Yesu. Iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero na Yohana, Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Amen. Umurongo waho wa 8. Bubura amaso ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Bubura amaso ntibagira undi babona, Yesu wenyine. Yesu wenyine. Intego nari ndimo kuvuga turimo muri aya masengero, cyangwa se muri uyu mwanya, hari ijambo rivuga ngo shaka ibikomeye kuko nawe ukomeye. Haleluya. Kubera iki ijambo rivuga ngo shaka ibikomeye kuko nawe ukomeye? Iyo twamaze gusobanukirwa Imana dusenga, kubera ko no kwisobanukirwa n'ibindi, understanding God, kusobanukirwa Imana nabyo ni ikindi kintu gikomeye. Muri aya materaniro ntabwo turi butinde, kubera ko dufite iteraniro riri butangire Canada mu kanya. Ndashaka gukoresha gusa umwanya utari munini cyane, kubera ko twagize n'ikibazo cya tekinike, ariko byaje kugenda neza. Umugambi w'Imana urasohora ku muntu Imana yateguriye gukorera imirimo ikomeye, kuko ntabwo Imana icyo yagambiriye gishobora kuburizwamo, kubera icyo umwanzi yateguye nicyo kikwereka ko Imana gusa ari Imana. Hari umuntu uri butahane, uri burarana ijambo, kandi yumve ku mutima unezerewe mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikintu kijya kintangaza cyane iyo nkomeje gusoma Bibiliya, ngasanga Yesu azamutse ku musozi, umusozi wa Elayono, umusozi wa Getsemani, umusozi wo guhindurirwaho, umusozi, imisozi itandukanye dusanga muri Bibiliya, ntabwo ndibuze kuyivuga yose. Icyo kintu kikantangaza ukuntu yirirwaga, ariko mu ijoro ugasanga iwe mu rugo ni ku musozi, ataha ku musozi. Akenshi agataha ku musozi ari wenyine, azamutse agiye gusenga. Mu by'ukuri mu bitekerezo byanjye, yiriwe avuga ubutumwa bwiza, wahita unavuga ngo wenda ku mugoroba nazamuka agende mu rugo, ajye ashaka aho ajya kugira gute
aho ajya kuruhukira. Ariko ugasanga ntabwo yaje kuruhuka, ahubwo yaje kwigisha no kwereka abantu, n'abantu bagira icyo bamwigiraho kugira ngo bamenye neza icyo bashaka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ejo bundi kuwa kane naravuze ngo ntabwo Imana izagutekerereza icyo ushaka, kuko Bibiliya iravuga ngo Jehovah Jireh, he is provider, ni Imana yishakira, haleluya, igitambo. Niba ari provider rero, ara providinga ku muntu, kubera ko ntabwo hashobora kubaho vision ngo habureho provision. Ntihashoboraho kuba iyerekwa ngo habure ibisutena cyangwa ibishigikira iyerekwa ryawe. Ntihashobora kubaho ijambo ryavuzwe kuri wowe ngo habure ibishigikira rya jambo wavuzweho. Uko byagenda kose, haleluya, hari igihe ushobora no gushaka ibikomeye n'umuntu akavuga ngo urisumbukuruza. Hari igihe ushobora kuvugira ijambo aravuga ngo ariko kuki umuntu ashobora kuvuga gushaka ibikomeye, kuki umuntu adashaka atabanza gushaka ibyoroheje. Buri muntu wese afite gahunda y'imitekerereze ye ndetse na gahunda ya kapasite yo kumenya kwe no gusobanukirwa kwe, kuko twese turi muri competition. Twese turasenga, nta nubwo tubujije wa muntu gusaba icyo ashaka, kandi Bibiliya avuga ngo buri wese asabe ibingana no kwizera kwe. Niko Bibiliya ivuga, amen. Siko Bibiliya ivuga umuntu wese asabe ibingana no kwizera kwe. Ni nayo mpamvu burya iyo ugiye kwinjirira umuntu bitewe no kwizera kwe afite, ugashaka kwinjira mucyo wowe yizeye, wowe ukaba utizerana nacyo, uriruhiriza ubusa. Umusi Dawidi yabwiye bakuru be ko agiye kurwana na Goliyati, baramubwiye ngo uri muzima, uriya mugabo arakomeye. Kandi Dawidi nubwo uriya mugabo akomeye, yamaze kubaza amakuru ngo uzica uyu mugabo azagororerwa iki. Yamaze guhabwa amakuru, uzica uyu mugabo azagororerwa. Sinitaye ku gukomera kwe, ahubwo nanjye ndifuza kwinjira mu nzu y'ukomeye. Namenye ko mu nzu y'ukomeye hari umukobwa, kandi umuntu uzica uyu mugabo ukomeye nawe azagororerwa ibintu bigize gute bikomeye. Wenda reka mvuge gutyo kugira ngo umuntu urimo kunyumva byumve neza. Kandi uri kubivuga aroroheje, n'umushumba w'intama. Uri kubivuga nta nubwo ari intama ze, ni intama za se, n'umushumba uragirira se. Arimo arashaka ibikomeye, kandi n'ubundi we ntabwo akomeye, ariko yizeye ko yabona ibikomeye, yishingikirije ku Mana ikomeye yabanye nawe mu buryo bukomeye. Mu by'ukuri bakuru be nibo bakagombye kuba bafite uburenganzira bwo kuvuga ngo kwanza twebwe turakuruta, ni twebwe twajya kurwana n'uriya, kuko twebwe tunamaze n'iminsi ahangaha, turanamuzi, turabizi uko ameze. Kwanza wowe icara ahangaha, ni twebwe twajyayo. Ahubwo iyo biba gutyo byari kuba byiza. Ariko kuko uwo muntu ukomeye yamaze kubatera ubwoba bukomeye bituma bihisha mu myobo, umusore amaze kumenya ingororano zikomeye azahabwa kandi nawe akaba bikeneye, aravuga ngo no, aya mahirwe sinshobora kuyapfusha ubusa. Icyambere, nizeye Imana yabanye nanjye. Haleluya. Nizeye Imana yagize gute, yabanye nanjye. Abantu benshi amahirwe bashobora kutayahabwa bitewe n'iri jambo riri mu Migani igice cya 12 umurongo wa 24.
ukuboko k'umunyamwete kuzatwara, kuzagira gute? Kuzatwara. ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa uburetwa. Urimo urabyumva? Ukuboko k'umunyamwete kuzagira gute? Kuzatwara. Ijambo rikatubwira ngo ukuboko k'umunyamwete kuzatwara, ariko ukuboko k'umunyabute, bose bafite amaboko. Bose bafite iki? Twese dufite amaboko. Ariko hari amaboko y'umunyamwete, hari n'amaboko y'umuntu ugira ubute. Amaboko y'umunyamwete azagira gute? Azatwara. Ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa ibyo atifuza gukoreshwa nabyo. Bivuga umuntu wese ufite umwete, Imana izamushyigikira. Umuntu uhagurukana umwete, Imana izamushyigikira. Ariko umunebwe, umunyabute, ntabwo azigera ashyigikirwa n'Imana, ahubwo azanakoreshwa n'ibyo atifuzaga kubonesha amaso ye, ari byo by'uburetwa. Bivuga ngo umunyabute cyangwa umuntu ugira ubute n'ubunebwe, amaherezo ye ntabwo aba meza. Dawidi umwete we wamuhesheje kuba umukwe w'umwami. Haleluya. Kuko yamaze kumenya ijambo rivuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Bisobanuye ngo igihe cyose wizeye Imana nta kintu na kimwe ushobora kuba, kuko hari amasezerano waherewe ku musozi, hari iyerekwa waherewe ku musozi, hari imbaraga waherewe ku musozi. Mu kibaya ntabwo hakwiriye kugukanga, n'ibyo ugomba guhura nabyo byose mu kibaya uzabitsinda mu izina rya Yesu. You are a conqueror. Hallelujah. Uzabitsinda mu izina rya Yesu. Ndarambura ikiganza cy'uko uzabitsinda mu izina rya Yesu. Uzabitsinda iburyo, uzabitsinda ibumoso, kuko ufite amaboko y'umwete. Amaboko y'umwete ntabwo acika intege. Amaboko y'umwete ntabwo atinya imbeho. Amaboko y'umwete ntabwo atinya imvura. Amaboko y'umwete ntabwo atinya abakomeye. Amaboko y'umunyamwete arahatana. Hallelujah. Amaboko y'umunyamwete. Haleluya. Haleluya. Ukuboko kuzamuheza gutwara, azayobora abandi. Umunyamwete iteka ayobora iki? Ayobora abandi. Uzareba abantu bose baba leader babaho, n'abantu b'abanyamwete, n'abantu batarambirwa, n'abantu badacika intege. Haleluya. Ava ku rwego rumwe akifuza n'ahandi, ava ahandi akifuza n'ahandi. Ntabwo arambirwa, nubwo mwamuca intege ntabwo arambirwa. Nubwo byameze gute, umunyamwete ntabwo acibwa intege nuko abantu bahagurutse kurwanya ubuzima bwe. Oya, umunyamwete ntabwo acibwa intege nuko abantu bamwanze. Oya, umunyamwete ntabwo acibwa intege nuko abantu bamugiriye ishyari. Oya, umunyamwete ntabwo acika intege kubera ko n'abavandimwe be batamwumva na batamushyigikira. Oya, umunyamwete ashaka abantu bamwumva, kandi Imana igatuma abantu bamwumva akagera mu bintu bikomeye. Every successful man, every successful woman n'abantu b'umwete. Ntabwo dusoma Debora muri Bibiliya impamvu yageze ahantu hakomeye akoreshwa ibintu bikomeye, nuko yanze kuba umunebwe no kuba mu baretwa, ava mu bantu bagomba guhesha Imana icyubahiro. Mu basore garagaza umwete, mu bakobwa garagaza umwete. Abantu nubona bacika intege ntubagire inshuti, genda mu banyamwete, ihutane n'abanyamwete, sengana n'abanyamwete, vugana n'abanyamwete. Buzacya Imana gushigikire. Amaboko y'umunyamwete azamuhesha gutwara. Haleluya. Amaboko y'umunyamwete azamugeza ibukuru,
amaboko y'umunyamwete azamuhesha impeta z'icyubahiro, amaboko y'umunyamwete azamuhesha amapromosiyo mu gihe abandi ari abanebwe. Kuko ubunebwe nibwo butuma abantu baba abagome, ubunebwe butuma umuntu ajya kurogesha undi, ubunebwe butuma umuntu ajya gutega undi ku iduka rye, ubunebwe butuma undi muntu agirira ishyari abandi. Ariko umunyamwete abyuka mu gitondo azi ko Imana imushigikiye, azi ko imbaraga z'Imana zimushigikiye. Abanyamwete bari hano bamvugire amen. Haleluya. Uyu munsi hari umugisha w'abanyamwete Imana igiye guhesha ikuzo n'icyubahiro, kubera ko abantu, Bibiliya yatubwiye ngo abantu babanebwe, ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa uburetwa. Hari abantu bari gukoreshwa uburetwa kubera iki? Kuko bababona laziness irimo, spirit ya laziness, spirit y'ubunebwe. Ubute icyo yari gukora none hakimura ejo, icyo yari gukora ejo agakimura hirya y'ejo, bigaragara imbere y'Imana n'imbere y'abantu ko uwo muntu ntacyazageraho. Munyabute burya icyo yari gukora mu isaha imwe agikora mu masaha 8, umunsi ukamushirana ntacyo yagezeho. Ariko umunyamwete ikintu cyari gukora mu masaha 8 agikora mu masaha 2. Umunyamwete, haleluya, baza kureba bagasanga yarangije. Amen. Obadiya yasanze Eliya, aramubwira ngo genda ubwire Ahabu ngo azanyereke, ngo ya Mesiye ndakuzi, nzi umwete wawe, uvugana n'umuntu hano akandi kanya ukumva yageze ahandi. Bivuga ngo bari bazi Eliya nk'umuntu ucebura w'umunyamwete, bari bazi ko Eliya atari umugabo uguma hano hamwe. Ngende hariya nituza hano dusange wagurutse wagiye umwuka yakujyanye. Kuko bari bazi ko umugabo ugira umwete na speed n'ikimana yakundiraga Eliya. Eliya yari umuntu w'umuhanuzi w'umunyamwete. Imana imubwiye ngo genda hariya, aragenda. N'ibyo Imana itamubwiye akabikora kubw'ishyaka ry'Imana. Burya umunyamwete agira ishyaka, niyo utanamubwiye ibintu usanga arabikora n'umutima mwiza, arabikora n'umwete afite, ahubwo agatangaza abantu benshi. Umunyamwete ahora atangaza abantu. Gusa umunyamwete ntabwo ajya ahirwa ku banyamashyari. Umunyamwete ntabwo ajya ahirwa ku banyamashyari. Umunyamwete ntabwo ajya ahirwa ku bantu b'abanebwe. Umunyamwete ntabwo ajya ahirwa ku bantu badakoresha umwete. Umunyamwete ashimwa n'abanyamwete, kuko umunyamwete agera ku bintu by'imyaka myinshi abigeraho mu myaka mike, mu gihe abandi bashobora kugera mu myaka 10 bakabigeraho mu myaka 50. Ariko umunyamwete ibyo mu myaka 50 bikorwa mu myaka 5, bikazagera mu myaka 50 nibwo gutegura legacy yiwe. Vangu umunyamwete, Imana ikunda umuntu utari umunebwe. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira, iravuga ngo ariko amaboko, haleluya, ukuboko k'umuntu, Bibiliya yabitubwiye neza ngo ariko ukuboko k'umunyabute kuzamuhesha, kuzamukoresha iki? Uburetwa. Niba hari ikintu nabonye muri Bibiliya, Imana yanga umunyabute. Kuko umunyabute akenshi yivanaho responsabilité z'akazi akazirunda ku bandi. Umunyabute afata ibyo yari gukora akabyerekeza ku bandi, ahubwo kanaka hari nawe araza kubikora. Uwo umunyabute nta n'icyo azabona imbere y'Imana. Ubwo nasanze kanaka hariya, burya niwe uza kubikora, jewe nanjye ngiye mu bindi. Ubwo kanaka yabonetse, ubwo niwe. Bega umunyabute atekereza abandi gukora ibyo yari gukora. Umunyabute asunikira abandi ibyo yari gukora. Assignment ye ayisunikira abandi, kandi ntamenye ngo arimo arabasunikiraho umugisha we. Icyari kuba umugisha kuri we arimo aragisunikira ku bandi. Hanyuma abo bandi nibabona ingororano Imana ibavanye ku rwego ikabajyana ahandi, uzi ikintu kizabyarwa ku munyabute? Nuko azashaka uko akwica kugira ngo yicare hariya hantu. Waraharuhiye wicaye, kuko wataharuhiye azakora ibishoboka byose kugira ngo akubirandure yicare hariya, kuko we ntashaka kuruha. Akenshi umunyabute agirira ishyari umunyembaraga.
ibi byose mubona abantu bagirira n'aba bandi nta kindi ni spirit ya lazy, n'ubunebwe. Impamvu bakugirira ishyari bakagutera abadayimoni bakagira gute nukugira ngo utabyuka, kuko umwete wawe barawuzi, ishaka ryawe bararizi, ukwitanga kwawe barakuzi. Niyo mpamvu bashaka kuryama ku buriri kandi ntububyukeho. Uhereye uyu munsi Imana irakwirukanaho umwuka w'abanyabute mu izina rya Yesu Kristo. Umunyabute ariyorosa ntabwo abyuka. Umunyabute bamubyutsa gusenga ntabyemere. Umunyabute umubwira kujya gusenga ntabikunde, ariko wamubwira muri restaurant akabyuka na saa 10 z'ijoro mukagenda. Bivuga ngo we ashaka ibintu bimworoheye, ntabwo ashaka ibintu bimugoye. Ashaka ibintu biri ku meza, ntabwo ashaka ibintu byo guteka. Umunyabute ashaka ko bamutekera, ariko ntabwo ashaka we guteka. Ashaka ko bamuhatira ibirayi, ariko ntabwo ashaka guhata ibirayi. Ashaka kubona inyama zihiye, ariko ntabwo azi guteka izo nyama. Umunyabute washaka ko ibintu byose biba ku meza, ariko ntashaka kumererwa nabi nk'uko abandi babiteguye bamerewe. Imbere y'Imana siko bimeze. Mu muryango wawe birakunda, mu nshuti zawe birakunda, ariko imbere y'Imana, oh my God, chacun pour soi et Dieu pour tous. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Imbere y'Imana bitandukanye n'iwanyu muri famille. Imbere y'Imana bitandukanye no mu kazi ukora. Imbere y'Imana biratandukanye. Wowe uri kunyumva, biratandukanye. Iyo wageze imbere y'Imana biratandukanye. Ntabwo ari make up, nta nubwo ari poster. Imbere y'Imana ni get ready, I receive. Imbere y'Imana usinzira sinzire biramureba, ariko wowe wamaze kwakira portion yawe kubera ko uri umunyamwete. I Burundi nahabonye umunyamwete. I Burundi mu giterane nabonye umunyamwete. Musore umwe wari mu giterane ahagaze hejuru hirya, nabwiriza akajya afata ngo nkagira ngo numusazi. Nibwo bwa mbere nari mbonye ibyo bintu mu materaniro. Mbaza Pastor Mathias, na uriya muntu ninde? Uriya muhungu niko yabaye. Uriya barimo gufata imigisha yose yanze kwicara ku ntebe. Iyo umwigisha w'ijambo ahagurutse nawe arahaguruka. Ijambo ryose avuze akarifata. Naramubajije Yesu ya Mungu ngo yonga amabisi yose yo mu Bujumbura atwara abantu nayiwe. Amabisi atwara abantu mu Bujumbura nayiwe. Umunyamwete birashoboka ko ari umuntu wamubonaga nk'umusazi. Birashoboka ko ari n'umuntu wamubonaga akabona ko adakomeye, ariko wa wundi babonaga ko adakomeye barimo baragenda mu modoka ziwe. Wa wundi babonaga ko adakomeye arimo aratwara abo bantu. Arimo aratwara abo bantu, kandi we umwete we umwicaje heza. Haleluya. Imodoka imwe kabyari ya kabiri gatatu, afite company nini y'amakwasiteri itwara abantu sinziri nyiya hehe. Arambira ngo Imana yaramuheza yabyagenze neza. Kubera iki? Umwete w'umuntu. Umwete w'iki? Abantu benshi usanga baza kwiyorosa kumva ijambo ry'Imana, kwiyorosa kumva Imana, ariko nta muntu n'umwe ushobora kwiyorosa yagiye gukora akazi. Ntibishoboka. Nta muntu ushobora kwiyorosa. Uko utiyorosa mu kazi wawe, uriyorosa ku Mana ukagira ngo noneho Imana yo irakorosa, iremera koroswa kwawe. Ugize ngo gori yataraza kwicwa no koroswa. Ugize ngo uwo musozi urakuvaho bitewe no kwiyorosa. I'm telling you. Yesu umwami wacu arazamuka umusozi ari kumwe n'abigishwa be. Azamuka umusozi hamwe nabo. Azamuka umusozi hamwe nabo. Reka nkubwire, amaboko y'abanebwe azakoreshwa uburetwa. Bibiliya yatubwiye ngo azakoreshwa iki? Uburetwa. Ariko mu bazakoresha uburetwa ntabwo urimo. Mu bazakoreshwa ibyagahato ntabwo urimo. Mu bazatwara iby'ubusa ntabwo urimo. Vuga amen niba hari abantu babyumva neza ngo bavuge amen. Ntabwo ari byo ko umuntu yitwa ko atari umunyamwete. Kuvuga ngo umwete w'umwami Yesu gufata umwanya akazamuka umusozi. Reka mbanze nkubwire ikintu kimwe. Namani
iyo atagira umwete ngo agere ku nshuro ya 7 ntiyari gukira. Arabwirwa gusa ngo ibire muri ayo mazi inshuro 7, umwanya wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Reka maze ngubwire kwihangana k'umunyamwete kumurisha ibintu byiza bikomeye gusumbya umunebwe utihangana. Kuko niba ushobora kubona Christianity muri iki gihe, haleluya, niyo ifite abantu bashaka ibintu bikomeye kandi bo badakomeye. Abakristo barashaka ko Imana ibakorera ibikomeye kandi bo batagize gute, badakomeye. Umuntu arashaka ko Imana imuha ibikomeye kandi wadakomeye. Umbwira ukuntu Imana ishobora kuguha ibintu bikomeye kandi wowe ubwawe udakomeye. Ni gute ya Dawidi intebe y'ubwami atagaragaje insinzi y'uwateye ubwoba ubwo bwami? Ya breaking the record. Umunsi Goliath yamushize hasi akamuca igihanga. Buri muntu wese Isirayeli yose yamenye ko mu rugo rwa Yesaya harimo intwari, mu rugo rwa Yesaya rwa Jesse harimo ari intwari. N'abakuru be bamenya ngo burya mu rugo rwa data harimo umuntu ukomeye. Uwo munsi nibongeye kumusuzugura. Abantu baragusuzugura kubera ko umwete wawe utaragaragara. Umunsi umwete wawe wagaragaye bazagukubaha. Umunsi umwete wawe w'ibyo ukora wagaragaye ntibazagusuzugura. Nta muryango n'umwe uzagusuzugura, nta nshuti zizagusuzugura, nta bavandimwe bazagusuzugura. Bose umwete wawe bazawushigikira kandi utabahamagaye kuwushigikira. Ndavuga amen, haleluya. We garagaza umwete wawe. Imana ntabwo ishaka ku kuboko kwawe kuba ukutagira umwete, ariko kuboko Bibiliya yatubwiye ngo ariko ukuboko k'umunyabute. Umunyabute, iyo spirit y'ubute tuzayisenya mpaka. Spirit y'ubute urayizi, irakubwira ngo abasore bose ni babi, abakobwa bose ni babi. Ndashaka kubwira ngo iyo ni spirit, iyo ni daimon, iyo ni daimon. Ariko umunyamwete amenya ngo isi ifite miliyari 8, kandi muri miliyari 8 sindahura meme n'ibihumbi 100 by'abantu. Umunyamwete niko atekereza. Ntabwo avuga ngo abantu ni babi, avuga ngo right person wanjye nago ndamubona. A right person ni turahura. Umunsi twahuye nzanezerwa, umunsi twahuye nzagira ibirori byiza, umunsi twahuye nzasinzira, umunsi twahuye nzagenda neza kandi bizagubwa neza. Vuga amen. Umunyamwete ntabwo afata ibibi by'abandi ngo abyishireho cyangwa iby'abandi ngo babimushireho. Oya, umunyamwete aravuga ngo no, the right person ntabwo araboneka. The right person, vuga ngo the right person, the right person ntabwo araboneka. Hallelujah, hallelujah. Ariko umuntu wese usengera kuri iki gicaniro arabizi ko ibyo mbyanga, kandi ntabwo ushobora gufata karande y'abantu ngo uyizane ku buzima bwawe utangira ugenda uvuga ngo business zose nimbi, ibintu byose nkora ni bibi. Uri muri training, uri muri training kugira ngo Imana ikugeze kuri right business yawe. Kuko nugera kuri right business yawe nta n'igiceri cya 5 kizahomba. Abwo 5 kazabyara 10, 10 byare 20, 20 byare 50, 50 byare 100, 100 byare 1000, 1000 byare 3, 3 byare 20, 20 byare miliyoni, miliyoni byare miliyoni 8. Nkuko tubwira bari abakobwa bacu baro batangiranye 5,000, uyu munsi bageze mu miliyoni. That's a blessing. Uyu munsi bubatse amazu yabo ntibakodesha. That's a blessing. Musi bafite amaperimi yabo de conduire. That's a blessing. Uva ahantu mu rwego ujya hehe ahandi. Igihe cyose utaragera ahantu in the right place yawe ntabwo ugira amaganya, ntugira no kuvuga ibintu byinshi. Uhindura ururimi ukavuga ngo no, hari umuntu ntarahura nawe, kandi uwo muntu nimpura nawe sinzababara, uwo muntu nimpura nawe nzaruhuka, uwo muntu nimpura nawe nzanezerwa, uwo muntu nimpura nawe sinzahanare ko iconzi n'ikimwe nuko hari. Munyamwete ntabwo afata ibye
ngo abisunikire ku bandi. No way. Vuga amen. Vuga amen. Haleluya. Umunyamwete avuga ijambo, aravuga ngo umunyantege nke avuge ko akomeye, umukene avuge ko atunze, impubyi ivuge ngo ndabona. Haleluya. Ikimuga kivuge ngo ndagenda. Umunyamwete asohora amagambo meza mu kanwa kiwe. Ikiza kwereka umunyamwete ntabwo avuga ibintu bicuritse, avuga ibintu bihagaze neza, ku buryo nubwo wakwicara imbere ye ukumva amagambo avuga, wow, uyu muntu ubwenge afite yabukuye he? Uyu muntu ubwenge afite yabukuye. Abantu bakifuza kuba nkawe, kuko umunyamwete akenshi ntabwo yinjira muri negative, aba muri positive. Umunyamwete ntakangwa nuko yadepoje ahantu harenga 10 ngo noneho habonye ahandi ngo nubundi nahari yasinza habona. Umunyamwete ntavuga gutyo, aravuga ngo ngihumeka sinzaruhuka, ngihumeka sinzagira gute. I will never give my opportunity to anybody. Sinzigera ntanga amahirwe yanjye kundi muntu. Umunyamwete niko atekereza, ntabwo yicara ngo akasoma tenda kritere ngo izi kritere ndazujuje, ariko se ninjya no kudepoza se nibazafata abandi. Umunyamwete ntavuga gutyo. Niyo mpamvu umunyamwete bamugurira icupa bakayimutukiraho. Umunyabute bamusuzugurira no ku bintu bamuhaye byo kugaburira. Tuzakugaburira kugeza ryari? Ariko tuzakwambika kugeza ryari? Tuzakugurira icupa kugeza ryari? Nawe wahagurutse ugashaka akazi, nawe wahagurutse. Umunyamwete ntabwo ashobora kwemera ko bamugurira kabiri. Aravuga ngo no, sinshobora kubyemera. Nzanywa amazi ariko ndinde ubunyamugayo bwanjye. Nzanywa amazi. Umunyamwete ntabwo akunda amafunguro y'abantu badafite icyo bavuze. Umunyamwete agira umujinya w'Imana, apana umujinya wa kamere. Aravuga ngo no, aya maboko azakora, aya maboko azatera imbere, nta cyatuma abantu basuzugura. No, block inzira zose. Uvuga ngo no, nzahura namwe ishusho yanjye yarahindutse, nzahura namwe ishusho yanjye yarabagiranye. Haleluya. Yesu ari ku musozi, babona ishusho yigize gute, irarabagirana. Nawe hari igihe ishusho yawe izarabagirana. Oh my God, hari umunsi ishusho yawe izarabagirana, hari umunsi ishusho yawe izarabagirana, hari umunsi ishusho yawe izarabagirana. Bazahura nawe ishusho yawe ngo ariko umaze iminsi uba hehe, twarakubuze, uba hehe? Kubera iki? Wari ku musozi witwa ngo byose birashoboka. Nawe ishusho yawe igize gute, yarabagirana. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Umwete Yesu yawugaragaje akiriho. Nta munsi n'umwe atagaragaje umwete ari kumwe n'abigishwa be. Ni nayo mpamvu yababwiraga kenshi ngo kuki musinzira mwebwe? Si igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo gusenga. Yagaruka agasanga bonge barasinzira, akabakangura. Si igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo gusenga. Nubwo mwasenga isaha imwe birahagije, it's enough. Wapi? Ubute burabagota. Ubute umunyabute uburiri buramuryohera. Umunyabute aryoherwa n'uburiri. Ya ashiramo na reveye yasona kongera kayikandaho. Igasona kongera kayiniga. Akongera kayiniga, akayinigisha ijisho rimwe, akagira ijisho rimwe. Akongera kayiniga. Kandi ari wowe wayishizemo. Ni wowe washizemo irereve, nta wayigushiriyemo, ariko irasonye urayinigiye iki? Kandi ari wowe wayishizemo. Umunsi izagera imbere y'Imana ngo uyu muntu yararamotoye, yarandangije. Uzavuga iki? Umunyabute ara ikintu. Reka mbabwire ibimenyetso bigaragaza umunyabute. Icyambere, umunyabute arambirwa vuba. Umunyabute agira gute? Arambirwa vuba. Andika, umunyabute arambirwa vuba. Ikimenyetso kiza kwereka nubwo umuntu atavuga, ikiza kwereka umunyabute icyambere, arambirwa vuba. Icyakabiri, yarangiza kurambirwa agacika intege vuba.
icya gatatu akiheba, icya kane akabaho mu buzima bw'ubwoba, icya gatanu yishakira inzira aho kugira ngo arindire ngo Imana imuhe inzira, yishakira inzira. Ibyo nibyo bintu bitanu nari kuvuga, ariko aho niho mpagarariye. Yishakira inzira aho kugira ngo inzira yihabwe n'Imana. Icyo nicyo kikoreka umunyabute. Mbere nababwiye ngo icyo yari gukora nonaha aracimura akagikora uwundi munsi. Uwo munsi amasaha yose agapfuza, agatelefona umuntu ngo akanamubeshya ngo erega narwaye umutwe erega ndumva mu nda hatameze neza. Abantu benshi burya hari indwara bafite ziterwa n'ibinyoma, za ndwara zikaza zikabinjiramo. Hari indwara ziri mu bantu atari uko barwaye, atari uko ari karande, ni indwara birwaje kugira ngo batajya ku kazi, ni indwara birwaje kugira ngo batajya muri gahunda batanze, ni indwara birwaje kugira ngo batajya gukora icyo biyemeje gukora. Ngo yemwe ngo erega narwaye, akanahindura akajwi akamera nk'umuntu urimo gutitira, ngo urabizi ko ndimo no gutitira, ngo yo pole disi we, dayimoni kavuga ngo urimo uratitira, turagutitiza. Ejo irya yejo zikaza zose zije kugira gute? Kugutitiza, kuko warazihamagaye. Imana yaramishura irambwira ngo hari indwara nyinshi abantu barwara ari bo ubwabo bagize gute? Bazihamagariye. Kubera iki? Kubera ubunebwe. Kubera iki? Kandi Bibiliya yatubwiye ngo umuntu w'umunyabute azakoreshwa uburetwa. Bivuga ngo Satani nagukoresha uburetwa bw'indwara hamwe, nagukoresha uburetwa abantu bose bakaguhagurukira bakakwanga hamwe, nagukoresha uburetwa bw'icyangiro ukabona nta favor nimwe kuriho hamwe, warabyihamagariye. Ariko hari abantu Imana igiye kuramburiraho ukuboko kwayo, ariko hari abantu Imana igiye kuramburiraho ukuboko kwayo. Abo ngabo n'abanyamwete. Abanyamwete bari hano bamvugire amen. Abanyamwete bari hano bamvugire amen. Haleluya. Burya Shifra na Puwa bari abadamu b'abanyamwete. Kuva igice cya mbere umurongo wa 7 ntabwo turi buhasome kugeza ku wa 13. Abo badamu n'abadamu bira ngo hariho abadamu babiri, Shifra na Puwa, b'abanyamwete mu byo bakoraga byose. Bahabwa amakuru, umwami arababwira ngo rero umwana w'umuhungu navuka, kuko azi umwete wabo kandi azi uko ibyo ababwiye bashira mu bikorwa. Ariko abo badamu ngo bubahaga Imana mu mwete bari bafite, ariko bubahaga Imana, ntibashira mu bikorwa ibyo babwiwe n'umwami. Haleluya. Ndashaka kubwira umunyamwete ibiranga umunyamwete. Umunyamwete arangwa no kwizera. Haleluya. Umunyamwete arangwa no gusenga. Umunyamwete arangwa n'ibyiringiro. Haleluya. Umunyamwete arangwa n'imbaraga. Umunyamwete nubwo mwahaguruka kumuca intege muri abantu 100, ntabwo mushobora kumushyira hasi. Ntimushobora kumushyira hasi. Umwete we urongera kandi ukazamuka, ukarwana n'abo bantu benshi bamuri inyuma muri hejuru. Umwete ukongera ukubura kandi ukagaragara. Umwete we ntabwo utinya ubwinshi bw'abantu. Umwete we wiringira ukuboko kw'Imana kuri hejuru y'ubuzima bwiwe. Haleluya. Umunyamwete mu byo akora. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo umunyamwete mu byo akora, ngo kandi ukuboko k'umunyamwete kuzamuha gutwara. Haleluya. Uzahabwa gutwara abantu. Ubuyobozi ubona abantu bahabwa, niyo mpamvu ubona umuntu wese uzahabwa ubuyobozi adafite iyi mpano yo kuba umunyamwete bazamwirukana
kandi ntazasubira kuri uwo mwanya ukundi. Ko si umwete w'abanebwe, si umwanya w'abanebwe, ni umwanya w'abanyembaraga. Niyo mpamvu umuntu wese uzasanga yarakoze ibintu byose kubera umwete we, amajoro akora, amanywa akora, atekereza, areba ibyagira neza, bene uwo muntu ava mu rwego ajya mu rundi, ava mu rwego ajya mu rundi, ava mu rwego ajya mu rundi, agera mu masaziro yagifite icyubahiro. Kubera iki? Icyo yagezeho yakigezeho kubera umwete we. Ntabwo ikintu cyose uzagerwaho, reka maze nkubwire, ikintu cyose uzagerwaho kubera influence y'abakikugejejeho kizashira. Kuko uwo muntu nava ku poste yaguhesheje aho wicaye, undi umusimbura ntabwo azaba akuzi. Kandi niba atakuzi rero azareba umwete ufite, yasanga nta mwete ufite aza kwirukana. Kuko uwakubundikiraga yagize gute? Yagiye. Uwakubundikiye nawe uhari. Wihanganiraga ubunebwe bwawe ntawe ugihari. Wihanganiraga kudakora kwawe ntawe ugihari. Noneho umusimbuye akunda abanyamwete, umusimbuye akunda abakozi, umusimbuye ashaka abantu badasinzira, umusimbuye ashaka abanyamwete kugira ngo bakomeze batware. Noneho baze gusanga bagasanga ya n'ukuboko kugize gute, kumunyabute, maze yakora inama ngo mwebwe mwaje gute, mwinjiye hano gute, wewe wazanywe nande, nawe wazanywe nande, nawe wazanywe nande, ni anko, ni anti, ni dido. Dido yakoraga iki hano? Niwe wari shefu utaraza. Niwe okay, genda umusubuze neza umuhobere. Hano hari abanyamwete. Ukabona umuntu baramusezereye neza mu kinyabupfura, yagiye gusanga Gido. Bimeze gute? Kakazi baranyirukanye. Humura nuko ntakiri, umva ukuntu bababwira, humura nuko ntakiriyo, niyo mpamvu ngo nuko ntakiriyo. Ariko umunyamwete ntabwo yitaye ku muntu waje, nta nubwo yitaye ku muntu uhari, ahubwo umuntu waje bamuha raporo ngo muri aka kazi dufite umunyamwete hano. Ninde? Ni kanaka. Wamara kuza ugasanga baragwa numvise bakuvuga. Haleluya. Kugira umwete mu kazi, numvise bakuvuga ko ugira ubutwari mu kazi, numvise bakuvuga wow, well done, congratulations. Ugasanga n'umuntu uje umugiriyeho umugisha. Umunyamwete. Haleluya. Yesu yagaragaje umwete mu gihe cyose. Ni niyo mpamvu twasomye ngo azamuka umusozi n'abigishwa be 12 azamuka bose bamureba. Haleluya. Yigira imbere gatoya ngo muri ako kanya ishusho ye irahinduka, ararabagirana, barabibona, baravuga uyu ni umugabo twazamukanye, uyu ni umugabo turi kumwe, uyu ni umugabo. Petero ngo yubura amaso, agiye kubona iburyo bwiwe Mose, ibumoso bwiwe Eliya. What? Eliya araje kuri uyu musozi na Mose. Umwe ahagarariye abahanuzi, undi ahagarariye abanyamategeko. Baje gukora icyo bita remise et reprise kuri wi. Yesu amaze kuhindukira ngo abarebe, Petero aramubwira ngo mwami ducingando hano gute se? Iyawe ya mbere, ya kabiri ya Mose, ya gatatu ya Eliya, tugume hano. Umunyamwete abona ibyo abandi batabona. Umunyamwete yumva ibyo abandi batumva. Aya masezerano ubona dufite twahawe, hari abantu benshi batabyitayeho, baracyari hahandi kubera ubute bwabo. Haleluya. Mbega hano hari abanyamwete ngo bambwire ngo uhereye umunsi umwete wanjye ngiye kuwugaragaza. Reka maze nkubwire bene, uko ndi kubabwira ni ukuri kw'Imana. Reka dusome kandi Migani aho ngaho nyine 12:27 kuri B yaho. Ariko umwete w'umuntu
umugirira akamaro kanini. Haleluya. Ariko umwete w'umuntu umugirira iki? Akamaro kanini. Umwete w'umuntu umugirira iki? Imana iguhe kugira akamaro kanini ku mwete wawe mu izina rya Yesu. Ariko umwete w'umuntu ugira gute? Uhasurinya aho ngaho. Ariko umwete w'umuntu umugirira akamaro kanini. Ibyago by'umunyabute, Imigani 6:9-10. Aha. 6:10 haravuga gute? Uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe. Umva rero Bibiliya ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe. Aha. Uzakanguka ryari? Mbega gahunda yo kuzakanguka kwawe ni ryari? Gahunda ufite y'ikanguro ni yihe? Gahunda ufite ya reveye yo gushiramo reveye muri telefone, reveye ku isaha yawe, gahunda ufite ni yihe? Aha. Utihenga nsinzire gato. Aho kugira ngo uvuge gahunda ufite ugahita usubiza umuntu ngo yewe henga nisinzirireho gatoya. Aha. Niwe turekanzinya kandi nipfunyapfunye ngire gute? Aho gutanga igisubizo urongeye kandi usubiye. Uri murambira ngo nzakanguka ryari? Ahubwo reka henga nisinzirire gato. Wingangura hari umuntu kuza wivaraho ikiringiti. Reka niwe turekanzi kandi nipfunyapfunye. Mbega we ngire gute? Nipfunyapfunye ngire gute? Sinzira. 11. Nuko ubukene buzakugeraho. Iki nuko ubukene buzagira gute? Buzakugeraho nk'iki? Nk'umwambuzi buza gusanga mu gitanda. Icya kabiri, n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Imana idufashe cyane. Gusinzira no kuguma mu gitanda kwawe urimo urazana malediction ya pauvreté, urimo urazana ubukene muzu yawe mu buzima bwawe. Ubunebwe, ubute ni icyago gikomeye, ni fleo. Tukagira ubute mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ubukene buzakuzaho, kandi buzakuzaho nk'uko umujuraza, nk'uko umwambuzaza. Bivuga ngo buzagutungura. Uzarya utwo ufite twose turangira ubukene bugire gute? Pa bukwirundeho nk'umwambuzi. Cyaka ubutindi bugutere nk'ingabo, nk'igitero cy'ingabo zije gutera igihugu. Ariko uzi igitero cy'ingabo, ubutindi bukagutera nk'ingabo. Uzi ingabo iyo ziteye umuntu, ibaza ziguteye utiteguye, urapfa. Nicyo cyitwa urupfu. Reka nisinzirire kanzinya. Ngo nuko ubukene buzagira gute? Buzagusa. N'ubutindi buzagutera nk'ingabo. Yo mpamvu kugira ubunebwe, abantu bagira ubunebwe bagira complaint nyinshi. Abantu bagira ubunebwe bagira amagambo menshi. Iyo abyutse abyukira mu makuru, iyo abyutse abyukira mu nkuru, yohereza abandi inkuru, ababwira ibintu byose byashushe. Umunebwe aho kugira ngo ajye gushaka uko akora, azindukira mu nkuru, agenda mu makuru hirya no hino, yohereza abantu mu magroupe, amakuru yose yasaruye hirya no hino. Umunebwe utagira akazi ni usakuza ku magroupe menshi,
uzakora iyo research uzayibona. Ajya gushaka amakuru hariya, ashaka amakuru hariya, ashaka amakuru hariya. Ngo bene data narimbazaniye inkuru kugira ngo dusenge. Nta nkuru. Usenga iki wa munebwewe? Usenga iki wa munebwewe? Usengane nande wa munebwewe? Munebwe arasaka kubira mwene data nanze ko iyi nkuru utayimenya, naje kuyikubwira ngo dusenge. Umunebwe niko avuga. Ubundi umunebwe ntabwo atanga amakuru mabi. Umunebwe afata ikintu akakini, umunyamwete afata ikintu akakinigira iyo ngiyo, ntabwo yemera ko kigera kuri mwene se. Ikizakwereka umunyamwete ntabwo inkuru we yamubabaje ayiha abandi. No, afata iyo nkuru pa akayinigira iyo ngiyo, akayijugunya kure. Nta mwene data nakwemera ko iyi nkuru ayumva. Uko niko umunyamwete atekereza. Ariko umunebwe aravuga ngo reka nohereze bene data babe bareba nabo uko ibintu ngo maze agahita yandika hasi ngo regisi rarangiye dusenge. Umunebwe agira utugambo. Umunebwe agira utugambo. Iyo abyutse ku gitanda akabyukira kuri WhatsApp atanasenze, akabyukira kuri Instagram atasenze, akabyukira kuri Facebook atasenze, iramubukinga. Facebook iramubwira ngo reka nkubukinge, reka ngutere buku, maze agakuraho ibintu aza kuduhereza abaraye saa 9 z'ijoro mu masengesho. Abaye uwo ngo akazi ke ni ukuza guhereza abantu baraye mu masengesho amakuru yatoraguye. Kiza kwereka umuntu udasenga atoragura amakuru akaza kuyaha abantu basenga. Kubera iki? Ni intumwa ya Satani iri hagati muri mwe. Hallelujah. Ni nayo mpamvu ari ni groupe ya eglise umuntu uzajya woherezamo ibintu apana no gusiba icyo kintu, n'uwo muntu muvanemo. Remove that person. Uramubika gute? We saa 9 z'ijoro twohereje amasengesho, nta nubwo yabaye mu masengesho, abyukiye mu nkuru zo mu mihanda, arazifashe azohereje muri groupe yawe y'itorero y'abantu bari mu mwuka, aje kubahereza ibintu yatoraguye hariya. Block uwo muntu, removing uwo muntu and move forward. Apana no kumubwira ngo wowe ibyo woreje nibiki. Nibyo yiriwemo, nibyo yarayemo. Hallelujah. Hallelujah. Kuko umuntu ikiza kwereka umunyamwete, ikindi nari kongera umunyamwete aba maso, akabira amaso bagenzi be. None ninde umudamu uri hano, niba ibyo mvuga urimo kubyumva, ninde umudamu uri hano wafata umwana w'imyaka 3 akafata ifi n'amahwa akayishira ku meza y'uwo mwana ngo nayirye? Wabikora? Niba udashobora gufata iyo fi ngo yihe umwana wawe, niko udashobora gufata ibintu byose byo hanze ngo ubishire muri bene so, kandi barayeheza baraye ku musozi basenga. Umunyamwete agira amakenga. Umunyamwete agira amakenga. Hallelujah. Ugize ngo ubukene buhari nuko abakora badafite amaboko nkaya, bivuga ngo umunyamwete ni multi system. Umunyamwete ntasuzugura akazi. Umunyamwete ntasuzugura akazi. Umunyamwete ntabwo asuzugura undi muntu ukora akazi. Umunyamwete atanga courage ku bandi. Courage mwene data, courage mwene data, courage. Ahubwo nanjye ndimo ndashaka kugira ngo nanjye ngirirwe neza. Umunyamwete. Imana dufashe mu izina ryande. Reka nisinzire kanzi nyambe nipfunyapfunye. Uripfunyapfunya se wabaye. Ndabizi hano hari abantu bagiye gukubita ibitotsi by'abadayimoni. Hari ibitotsi byo kuruhuka, ariko hari n'ibindi bitotsi by'abadayimoni. Ndashaka ko mu bitandukanye. Hari ibitotsi byo kuruhuka ku muntu wamaze gutekereza ibintu byiza, ku muntu wamaze gutekereza gahunda ze nziza, ku muntu watekereje projet ziwe, ku muntu wavuye mu kazi yakoze cyane, umubiri urarushe, wakoze amasaha 5-6, ibyo birumvikana ugiye kuruhuka. Ariko umuntu ugira ibitotsi arabyutse saa 1 saa 4 arasinziriye, arabyutse saa 4 saa 9 arasinziriye,
arabyutse saa bivuga udutotsi twako kanya kandi afite imyaka ingahe 23 25 30 33 34 35 ugasanga umuntu pe ubunebwe bugize gute bwa musarawundinze aba inshuti y'igitanda. Ntabwo igitanda ari inshuti yacu, igitanda naho kujya kuruhukira. Nta bushuti dufitanye n'igitanda. Igitanda is a place of rest, kandi haruhuka umuntu wagize gute wakoze. Ubwonko bwarushe, umutwe warushe, imbaraga zawe wazikoresheje. Hallelujah. Dufite umukristo witwa Ibikomeye, yashatse akazi. Ahantu hose agenda ashaka akazi, ajya kubona ahantu abona umuntu arimo nubaka station ya essence. Aragenda abaza abantu bari kubaka iriya station, avuga ngo station ni yande. Arababwira, twavuganye ko ari igihe uzabayobora. Niwe uzatuyobora? Ngo twavuganye, nashakaga hariho kumbe ni hano. Akajya aza buri munsi akababwira ngo mugire neza, umudamu n'umumama mugire neza ibi na biriya na biriya. Abantu rega batangira gushira mu bikorwa no kumutinya. Maze boss w'iyo station araza parika imodoka hariya, sinzi ukuntu yari kuri telefone amwe boss yaje kandi ntabwo yaramuzi. Hanyuma agera aramuramutsa neza n'icyubahiro ngo mwiriwe boss, nigiye mukozi w'abangaba. Umukozi w'abangaba kuva ryari? Burya hari hashize ibyumweru 3 nigiye uri gusupervisa abo bakozi hano. Niyo ndi wagoye akazi se. Nari nzi ko n'ubundi tuzabyumvikana waje. Umudamu nta soni afite. Urabize abadamu benshi bagira isoni. Umugabo aramureba, witwa nde? Aramubwira amazina ye. Utuye he? Nuye hano hirya. Nige uzabajera w'iyi station. Wize amashuri angahe? Mfite lisanse muri economy. Gestion. Rega station n'uyu munsi n'uwiyoboye. Bose yaravuze ngo none se niba ndajya gushaka wundi mukozi, mushaka iki kandi umukozi yabonetse? Umukozi yagize gute? Yabonetse. Umunyamwete azayobora. Azagira gute? Azayobora. Narahageze amubuhamya, niwe wabinyibwira ibi ngiri kuvuga, niwe wabimbwira. Narasetse kabisa ngo naravuze ngo buri munsi nkajya byuka mu gitondo ngashira ibirenge byanjye ngo aka kazi nakanye, aka kazi nakanye. Agakoresha abakozi n'iki byose supervisa nawe wamuhaye akazi. Station uwo munsi aravuga ngo rero dore chef mwamubonye ubuyobozi wanyu, muzajye mu mwumvira. Kandi yabiremye ataragira gute? Diama nabo muzi. Muramuzi mwese. Amen. Arambwira ngo aka kazi nakabonye kubera kubyuka mu gitondo nkaza ngahagarara supervisa abakozi. Bataha nanjye ngataha. Umunyamwete azagira gute? Azayobora. Umuntu wese wahawe ubuyobozi mu bunebwe ntabwo azaramaho. Nta muntu uza ubuyobozi bwose, reka mvuge ngo bwose wahawe kubera motivation y'abandi bantu, wahawe kubera ikimenyane, wahawe kubera ukabura umunebwe, ariko akazi ufite ntabwo ukamerita, uzahava wongera utangire kuri zero. Kuko Bibiliya avuga ngo umunyamwete azagira gute? Azayobora. Umwete w'umuntu muhesha kuyobora. Hallelujah. Migani 19:15. Ubute butera gusinzira. Ubute butera iki? Gusinzira ubutica
ubute butera gusinzira ubuticura. Kandi uwinaniwe agira gute? Bisobanuye ngo utishoboye ntashobora kubyibuha. Uwinaniwe agira gute? Uriya muhungu nanutse ahise ndeba cyane. Wawe bishop ni yavuze se. Ari abantu bananuka bitewe na gym no gushaka kugira gute? Kujya kuri size suko badafite ubushobozi. Oya. Ariko hari nabandi arabandi birijambo arabandi birijambo vuga ngo arabandi birijambo revelation tuvuga ngo yishurirwa tuvuga ngo yishurirwa. Haleluya. Ubute utera kugira gute? Gusinzira ubuticura. Haleluya. Ubute butera gusinzira ubuticura. Kandi uwinaniwe arananuka. Uwinaniwe agira gute? Arananuka. Sishaka aho ngo sindi buhavuge byinshi. Buri wese aramenya uko iryo jambo rivuga. Ninde wavuga amen? Nubona umuntu wese uvuga ndananiwe umenye ko kunanuka byo n'umuvandimwe wiwe. Kuko aba yinaniwe, aba yagize gute? Nta capacity afite. Winaniwe agira gute? Kuko ananirwa kwiyakira, ananirwa kwitunga, ananirwa kwitekererezaho ibyiza, ananirwa kwitekererezaho ejo he hazaza heza. Iyo yinaniwe ibiro bigira gute? Ibiro bishiraho. Iyo umuntu yinaniwe, unaniwe kwihangana, unaniwe gutegura ejo hawe, unaniwe gushaka, urananiwe mu mutwe ubwira abantu ngo genda naniwe, ibi birananiye, bari barananiza. Bari ni bande bakuzanye kwisize? Kuri isi turiho muri competition. Buri wese icyo yagezeho ntabwo yagisanzeho. Icyo buri wese yagezeho uyu munsi ntacyo yasanzeho. Nawe yageze kucyo yagezeho, nawe agira icyo ashiraho. Rero uza kunaniza nawe ntuzamwemerere ngo nawe winanize bigutere kunanuka. Kunanuka kwawe harabo bizashimisha, atari uko uri mu myanya yo kujya kwitoza no kugabanuka. Ahubwo unaniwe mu bitekerezo. Kuko Bibiliya avuga ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawe. Iyo umutima uhagaze amahoro aragenda. Amahoro iyo yagenze urananirwa. Iyo wananiwe rero urananuka. Iyo wananutse ibindi byose biraza. Muzi urupfu ukaburinji. Uwinaniwe agira gute? Uwinaniwe agira gute? Uwinaniwe agira gute? Uwinaniwe agira gute? Ntukinanirwe mu izina rya Yesu. N'abantu bakunaniza ariko we ntukinanize. N'abantu bakunanira ariko we ntuwinanize. Mu izina rya Yesu shikama uvuye ngo jewe oya ndi umwana w'Imana, jewe n'umunyamasezerano, jewe nzagera kure, jewe nzagera hakomeye. Ninde wavuga amen? Ntiwinanirwe kubera amatangazo ya dogiteri. Ntiwinanirwe kubera amatangazo ari mu muryango wawe. Ntiwinanirwe kubera abagome mukorana mu kazi. Ntiwinanirwe kubera abantu bamubwira ngo cyewe kare kazi ngiye kugasezera, abantu bariho baramagurukiye. Umuntu wese umbwiye gutya ngo funga umuryango wa biro yawe, senga kinga umuryango wa biro yawe. Wakuzanye kwishimura abo bantu ninde? Hatana uzave kuri ako kazi ujya mu kandi. Haleluya. Bibiliya ngo tuzava mu bwiza tujya he? Ako kazi uragasigirane. Bavuge umugati wawe niho uturuka, bavuge umwana wawe niho arira, bavuge niho ukura ibizagutunga ejo nejo bundi. Bavuge batachoka, baseme batafanya nini? Batachoka.
ngo jewe mukozi Imana kariya kazi ndabona ngiye nugasezera urabaho gute? Bariya barasigara bishimira intsinzi yuko bakwirukanishije, hanyuma umwana wawe azabyishimira udafite incomes yawe yindi, udafite ahandi hantu wabona ibikubeshaho n'ibigutungishaho. Ejo nubura kandi kazi ukamara umwaka umwe 2 3 4 5 6 sibo muzahura mu nzira dore kariya dore kurukabaye dore yamaze kuba manto manto no kuvuga ngo n'inyama zarashize. Bibiri abangura Zaburi ya 41 umurongo waho wa 21. Hallelujah, 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 hallelujah. Tega amatwi wumve, isi turahatana. Umurozi ari hano, umwicanyi ari hano, umugome ari hano, ugambana ari hano. Tukababanaho. Vuga ngo tukababanaho. Turya umutsima batureba, tukamera neza batureba mu izina ryande. Dusomere haravuga iki? 41 murongo wa 21 cyangwa 12, kimwe muri byo. Iki nicyo kimenyesha yuko voilà yishimira nuko umwanzi wanjye yego atavugiriza impundu kunesha. Kabiri niyo nashiraga imbere, rimwe nkayishira inyuma. Ubwo no kuvuga ngo ni 12. Imana Saint Esprit, merci beaucoup. Hallelujah. Iki nicyo kimenyesha yuko unyishimira. Icya mbere Imana ikwishimire. Icya kabiri nuko umwanzi wanje atavugiriza impundu kunesha. Indo avuga amen. Muri quartier, mu kazi, mu ishuri, mu buzima hari abantu batugose kandi barashaka kwishimira kuko twaneshejwe, barashaka kwishimira kuko tutavuga, barashaka kwishimira kuko twibagirana. Imana ntizemere ko umwanzi wacu avugiriza impundu kugira gute? Umvise damase, umwanzi ntabwo ari buvugiriza impundu kunesha. Ntabwo ari bukujyana aho yateguye kukujyana, ntabwo ari bukwinjize muri gereza. Imana irabivuze nonaha, nubwo utaravugana nanjye ariko ndabwiwe ngo witinya kuko iminyururu itazakugeraho, witinya kuko ubugambani butazakugeraho, witinya kuko ubugome bwabo butazakugeraho. Waje hano ari kuwiteka aje kuri wowe kandi agufasha ukuboko. Ninde wamvugira amen? Tuve ngo Elohim atuhagazeho. Hallelujah. Vango Elohim aduhagazeho. Tuvango Elohim aduhagazeho. Mwese mugira ibihe byiza mu izina rya Yesu. Mvuga ngo Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka barinde, Uwiteka bamurikishe mu maso, Uwiteka barebe neza, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abaha amahoro. Mubane n'amahoro y'Imana. Shalom kuri mwese. Amen.